من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة نصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا ثم ما بعد أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا التي هي وصية الله تعالى في الأولين والآخرين قال جل من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا يتي الله سبحانه وتعالى ودو الله مودو تددو wallu ko o yettire yettuɗo hoore mum mo hatto jina e yettore goɗɗo en yettimo en jarnimo e dow ɗiɗo nemaji makko mawɗi tedduɗi jamma e ñalawma bimbi e kikiɗe en seediki ala reweteɗo e goonga dewal nafaygal rewɗo lorranmo rewali siwana kanko tun allahu subhanahu wa taala e dow kala hunde mo hattani himo waawi ko waɗi o ko ɗum ko woni ko waɗete no warri o wonno warrete en torkimo dandu en bone wonkiji men e bone golleji men en seedike nelal nelaɗo men mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam en seedanike ɓe kadi ɓe yettini nelal ngal ha ngal timmi en torki allahu subahana taala e ɓeydu jamɓe kise teddugal e dow nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓeygureji maɓɓe sahabaɓe maɓɓe e kala ñentinoɓe ha ñande nder ngal daari ɓawa ɗum musidɓe juɓɓe tedduɓe nemaji allahu subhanahu wa taala on e hoore men hino ɗuuɗi hino mawni kontotako ko tabbintinta ɗin nemaji duumina ɗi ko jarnugol neɗɗon allahu subhanahu wa taala allah no mari façon ji buyi no jarnirte hino jeeya e muɗum jarnugol allahu subhanahu wa taala anditanamo yiɓugol ella mum on kanko neɗɗon sabuna noon bani adama ko ɓuri hasade kon ko mankan on o yiyata ko timmi kon ko mankirimo kon ko non o yiyata ko ɗum waɗi ko hasi ko haray ko raɓɓinɗiniɗo telen allahu subhanahu wa taala ko ɗum waɗi si ibnul qayim ul jawsi rahmatullahi alayhi o maaki law nadarta haala akthari nnas la wajadtahum yanzuruna fi haqqihim ala allah wala yanzuruna fi haqqi llahi alayhim wa min ha huna inqata'u anillah sa ndaari ko ɓurɗuɗude alhaali tagor nden a taway koko allahu on duwaɓe kon kanko ko farli e hoore makko mo duwaɓe kon ko ɗum ɓe woni ndaarude wondema manki ma heɓaki na ɓe heɓani no ɓe hani heɓirde noon amma kamɓe ko ɓe duwa allah kon ɓe yiyali hiɓe mankini ko ɗum waɗi si ɓe taƴi allahu subahana taala ɓe taƴi lawo yargol ka makko neɗɗo noon si o yiyali allahu subhanahu wa taala hino neminimo o ɗaɓɓiray ko allah jogii kon no hana ɗaɓɓirde tawa kadi o hendotako ko ɗum waɗi hakkunde men e allahu subhanahu wa taala ko hunde wotere pet si nden ɗo woni haray ko faalaɗen kon e junngo makko en heɓay si ndin ɗon wonaali no ardi noon kal qur'an e ka sunna eno karamo koɓɓe ɓanginanen defte nen e sunna on en neɓay yangade en heɓata allahu subahana taala wi qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum fakad kadhabtum fasawfa yakunu lizama yo haaju allah ala e mon
الله سبحانه هذه الآية في سياق آيات عباد الرحمن آخر آية في سورة الفرقان كل ما يعبأ بكم ربي يو الله سبحانه وتعالى وحاجاك إمون الله ينلا دو يتو تغورن الله حاجاك إمأب سوانا إمبر كبي ودي كون دعاء كون نون حاجة ko heddi kon fo haajaka e gurdan ɗan sina embere ko bani adama waɗi du'a e gurdan ɗan kam Allah subhanahu wi fakad kadhabitum no ɓe fenni ɗum saliki ɗum fa sawfa yakunu lisama ɗum aray juuroɓe konko ɓe sali ɗon ɓe feññi ɗon ɓe meeɗay tallal lakke mum fa sawfa yakunu lisama on du'a ɗon si innama du'a itlaqu du'a fi lquran yakunu bi ma'nayayn si Allah subhanahu wa ta'ala ferliti wi'i du'a hare ko mana ɗiɗi fanda ɗon kalɓurande ka sunna ko du'aul mas'ala e du'aul ibada du'aul ibada wa du'aul mas'ala ko du'a ko fanda e mum ko dewal immorde e golle ɓernde nden hani gollude ko fiɓete e ko riwete e ko weltorte e ko sunorte e ko monete e ko nanti ɗum ko woni golleji ɓernde nden e immorde e golleji tere ɗen ko wowlete e ko huwete immorde e julde e hajju e zakka e korka e jokkere enɗan e jantagol inde allahu subhanahu wa taala e ko nante ɗum kala ko wiyete dewal haray ko ɗowete du'aul ibada du'au mas'ala haray hande ko jama on toroto kon Allah okkor men Allah wallu men Allah dandu men Allah faabo men wiyete du'aul mas'ala si arika alquran itlaqu du'a ya'ti bi hadaini alma'nayn haray ko ɗiɗo ɗen ɗiɗi woni arde Allah noon o wi kul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a on du'a ɗon ko ɗiɗi kala fanda du'aul mas'ala e du'aul ibada ko ɗum waɗi ari hadith mo imamu tirmidi wa ibnu maja wa hakim filli imam hakim maki hadithun sahihun wa wafaqahu dhabi fi talkhis e cheikh albani no jantimo ka sahih targhib nelaɗo sa sallam maki hadith abu hurairata radiallahu anhu nelaɗo maki laysa shay'un akramu ala allahi min addu'a hay hunde ala ko teddi ka allahu subahana taala hewti du'a hay hunde ala ko teddi ka allahu subhanahu wa taala ko watte ka hoore leydi allah ɗo hewti du'a oɗo du'a kadi ɗon ko bi mana yeyni manaji ɗi kala naati ɗon du'aul mas'ala e du'aul ibada idan ko nder ɗo toɓɓere woni hakkude jiyaɓɓen e allahu subhanahu wa taala allah kanko ko o mari kon fuɗɗotako sakkolanna fuɗɗotako ko o tagi kon fof ko bani adama sakkita tagede ko bani adama ɓuri fanɗude e tagu makko ngun kadi ko tagi kon fof ko bani adama sakkita tagede ko kanko kadi ɓuri fanɗude ko allah tagi kon o hunnani fof wona oɗo bani adama o ronkata hunnande ala ko allah wawata ala no o wawira ko ɗum waɗi si ari hadithul qudsi mo abou dharni l ghiffari filli wonɗo ko sahi muslim hadith mashhur معروف على ألسنة الناس الله سبحانه وتعالى وي نلا فيلن الله سبحانه وتعالى الله وي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم رواية go ويابسكم ورطبكم كانوا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر سيارم بأسكتي بيم جنة بألا فؤي تقول بابا آدم تجي بني آدم إيه فؤي تقول جنة بفبك وودا من سينا كانكو كانكو دوني الله كفؤي الله كات كويدي كفو كانكو ودين هامو أسكتو تقول دون كيم بيك جنة فو aramɓe e sakkitiɓe
foosi woni e boowal gootal wi Allah ko ɗum ɗo mi faala nokku goo e riwaya goo fa dakara umniyatahu on ndi wooli kala besoin ji mum ko faala kon Allah wi jonna e gooto be ko faala kon hara ɗuytali koni kon ka makko sina sa ƴetti mesal okki e baaro a ƴawni si ngal ɗon ɗuyɗi baaro on hara ɗuyti koni kon ka makko idan oɗo allahu subhanahu wa taala ala ko mara ala ko wawata si tawi no jama on julɓe ɓen ɓe faamino ɓe andino alqur'ana ɓe andino sunna harano ɓe wontino kalawol allah subhanahu wi wa allaw istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma an gadaqa linaftinahum fi wa man yurid an dhicri rabbi yaslukhu adaban saada kala si ɓe wonino ko hoore lawol ko allah faala ɗon no allahu on faalira no ɓe ñiiɓino allah wi siko ñaama yara tum ɓe heɓayno ɗum siko laawi ɗaatuɗi tum ɓe heɓayno ɗum siko kuuran ko jalbinana ɓe ɓe heɓayno ɗum siko newende ɓuttu ɓe heɓayno ɗum wa allaw istaqamu ala tariqa la asqaynahum ma an gadaqa wono wi wa man yurid an dhicri rabbihi kala noon ɗurniiɗo ɗum ɗon ɗurniiɗo wongol e laawol fewgo ko ɗoni wonugol eno allah faalira noon kala ɗurniiɗo ɗum ɗon yaslukuhu adaban saada allah fawaymo ko wiyete kon sattede tiɗude ko ɗum waɗi si satti darti ko honɗum waɗi ha satti ɓay ko tagguɗo o wii ɗum jogiiɗo sattede e newede ko o wii ɗum o wii si newoto ko ni warrata si a warrini newoto si a warrini sattay si satti yilti ndara kon ɗum sattini konto no darata kaka alqur'ana ko ɗon woni daarorgal e peesirgal lakad arsalna rusulana bilbayinati wa anzalna maahum lkitaba walmisana liyaquma annasu bilqista allah wi alqur'ana o nelinelaɓɓen o wattidi e maɓɓe alqur'ana yo ɓe ɓangin ɗum woni peesirgal ko arata peesa piiji ɗin ɗi fof ko alqur'ana on darata peesa piiji ɗi fof majji si a peesiri alqur'ana o hollete ko hontoni faible on ko hontoni ka tiiɗi ɗon fiya hoto e law hara on tigi luttal tun e haala e yera e miijoji haala jal tawa mo e ɗum tawa o waɗali ko allah wimo kon kalla lamma yakodima amara harno e yelaji tun e haala ɓayi si allah chanzali chanzata dhalika bi anna allaha lam yaku mughayiran nicmatan an amaha ala qawmin hatta yughayiru ma bi anfusihim allah sansata ha jama on chanza si tawi jama on no faala ɓuttu e newende yoɓe artu ko alqur'ana ko wiyete kon sattede ɗum hina emen fuɗɗina emen kadi hattata bal allah muuludu ɗum e aduna allah muuludu aduna e tampere ya ayuha l insanu innaka kadihun an neɗɗo allah tuɗɗima an neɗɗo ko a tampowo walaqad halakna al insana fi kabadin mi waɗimo e sattede idan sa sikki ɗum neworay ni tun ɗum newortani ma ɗaɓɓita laawi ɗi allah wallini ɗin fiyo newo ko ɗum waɗi si tawino aduna newoto hara sattatano allah ko annabaɓe makko ɓen o newinanayno par ce que ko ɓen o ɓuuri yiɗude bal mo ɓuuri yiɗude on mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam kon o ɓuuri yiɗude kon o ɓuuri teddinde kon o ɓuuri mawninde kon o ɓuuri hittinde fi muɗum bittifaqi nnas alqasi waddani hay heferɓe no jaɓi alamu allah teddini alamu allah yiɗi alamu allah ɓurni ha hewti mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam bal ulul asme ibrahim Musa Isa Nuh ɓeeɗo fof ala mo meeɗali sattende annabaɓe allah ɓen fof aduna ko noon mahira ko ma satta ko ma tampere ara ko ma soñdia ara ko ma ɗum ɗo ara ko ma ɗum ɗo ara neɗɗo on himɓe makko ɗen ko taw est ce que kono allah faalirano mi woniri fewdo satti wo fewdo newi wo kono allah faalirano ko waɗi si allah holli en ka alqur'ana o liɓi jarrabuye e annabaɓe allah ɓen ɓe rewi e laawi ɓe yulti o wi enen kadi o liɓay ɗum e men rewen ɗillawi ɗo yulten se rewale majji e yultata ko ɗum si seydna ali radiallahu anhu arda ɓe maaki ma nazala bala'un illa bi dambin wala rufia illa bi tawba albala'u sattende tampere jippaki sina sabu bakkato iwali sina sabu tububuye annabaɓe allah ɓen albala'uji jippiɗi fof ɓe tuubi ɓe rutti si en daari no o jarribori noon annaba ɓen façon ji sattende no tiiɗi allah jantani ɗum fof ko alqur'ana fi en wawa heɓude ka rewen
waɗen sugu ko ɓe waɗi kon fi heɓu sugu ko ɓe heɓi kon ko ɗum woni moƴƴere aduna e lahara. moƴƴere aduna fof ko nokku gotum petto woni moƴƴere aduna fof si a falata ɗaɓɓo kala ko ɗaɓɓuɗa ɗo si a faɗi kun ɗon haray a faɗi ko ɗum woni kun ko ɓuttu ɓernde ko heddi kon fof ko samba kala ko ɗum hay karmo koɓɓe maaki Allah wiɗo rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana karmo koɓe goo ko ɓe firi hasana on ɗon ka fi dunia ko al ilmu annafi al wahyi ko gandal wahyu on ko okkatama ɓuttu ɓernde e deƴƴere kon ko ɗum woni on hasana ɗon ka aduna hasana on ka lahara natoygol aljanna. idan si en hettay laawol ngol net e yiltoto ko alquran ko on ɗon Allah anden ɗon Allah addi ka jama on tasko hoore mum yi'a ellaji mum ɗin tuuba arta Allah newina Allah subahana taala nelaɗo maki ɓerɗe jeyaɓe ɓen fof no kolli ɗiɗi allahu subahana taala himo yiltinira kala no o faalira inna quluba nasi bayna usbani min ashabi rahman yukallibuha kayfa yasha ko Allah jogii ɓernde lamɓe ko Allah jogii ɓernde laamaɓe ko Allah jogii ɓernde gooto ɓe kono o faalira woɗe tournirta no ɓernde faalata toon si tawi marsey jama on arte ka laawol Allah subahana taala no waɗana e misal sen ndaari siko jarriberagol nawnare ala jarriborteɗo nawnare ɓurinde annabi ayuba jarriborande siko jarriborteɗo sattede e kulol e soñdia ala jarriborteɗo siko annabi ibrahima jarriborako siko jarriborede kaso ala jarriborteɗo sugu ko annabi yunusa jarribako ko noon ndaaru ko alquran no ardi noon kono ɓe fof maɓɓe ko honto ɓe rewi Allah subahana wi wadkur abdana ayuba id nada rabbahu anni massani cheitanu bi nusbin wa adab janto jiya ɗon wiyete ɗon ayuba kala woni wolide ɗum ko fi men enen ka aren taskone sa ɗum feƴƴino ko fi men enen lakad anzalna ilaykum kitaban fihi dicrukum afala taqilun deftere jippinama e mon fi mon foppuno ton ko danda ton ko nafa ton ko walla ton ko honɗum watta ha lorro ɗon ko honɗum watta ha heɓon nafa fof no ton on wattata hakkil ko ɗum si Allah no sogga ɗi qissaji adda holla en fi en andu ka rewen si sugu ɗum waɗi fi en yaltu heɓen porte de sortie faqsusil qasasa laallahum yatafakkarun jan qissa no ɓe bela joɓe taskoto Allah wi janto fi o jiya ɗon ayuba tuma nde o nodduno jooma makko ay o noddi allahu subahana taala ɓay satti allah on o noddi o noddali goɗɗo o rewrali to o dambali e goɗɗo o dambali e goɗɗum ko taguɗomo on o wi id nada rabbahu o wolani allah ko heɓi makko allah no andi ko allah moyi jippi e makko anni massani cheitanu bi nusbin wa adab wondema cheytane memi nilan hen nilan o wiyali allah dey waɗilan hunde kaari o dambali allahu subahana taala sattene no heeɓi nden bal o laɓɓini allah nazzaha allahu subhanahu wa taala ko ɗum waɗi dambetaki allah boni ko ɗo konnguɗi no wolede hannde si tawi hiɗa anndi ko bindi ɗi wi kon a hulana e hoore ma ammo wolalo e tisikke wolɗon allah wi wala nabiluwannakum hatta nalama almujahidina minkum wassabirina wa nabiluwa ahbarakum allah jarriboton o dardo on o esi on alhaaliji mon ɗi fof ha o annda tilliɓe fi makko ɓen kanko allah jonnitoɓe haqqeji makko ɗin darantoɓe fi makko on o annda muññiɓe muññorɓe fi allah ɓen o jarribo alhaaliji ɗin ɗi fof majji allah wi o waɗay ɗum ko noon o jarribori ɓe annabaɓe kono ndaro annabajo allah subahana taala o nde sattede e tampere e lorra ko heeɓi fof o wi anni massani cheitanu bi nusbin wa adab wondema ko cheytane hendinmi ɗum ko ɗum si nelal salmano maka alkhayru kulluhu bi yadik walcharru laysa ilayk moƴƴere nden fof koye junngo ma allah woni bone hina e ma dambetaki e ma allah subahana taala wi ka sotu jin wa anna la nadri acharrun urida biman fi l ardi am arada bihim rabbuhum rachada min anda ko bone fandana yimɓe leydi ɓen jinnaji ɗin ado nelaɗo neleede ari ɗi towinira ɗiya ka asamanu ɗi heɗo wahyu ɗi jippoɗi fenana dure e bile ɓay nelaɗo nelama heeda hakkude majji e kammu ngu ɗi jindi heeta ɗi wata hewtoyde kanji tigi ɗi wii wa anna la nadri minen min anda acharrun ko bone urida fandana ɓe wiyali arada allah ko bone fandana yimɓe leydi ɓen am arada bihim rabbuhum ka jooma maɓɓe ko fandaniɓe rachadan ko peewal ɓe dambali allahu subahana taala sattenden ɓe dambali allah subahana taala lorran ɓuytal ngal etele ko allah muuyi ala ko watta sina allah muuya
ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ma asaba min musibatin illa bi idhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah ala quwwattasina ko Allah subhanahu wa ta'ala mo yata kono uytal dambetake tagudon bone dambetake tagudon ko haqqe makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala emenno ko wadi annabajo Allah jangini en don nden sattende tampere e lorra ko heɓi fop o wi ko seytane hennimo ɗum Allah fastajabna lahu min jaabini al atfu bil fa'i yadullu ala tartibi wa ta'qib yani o tori tun Allah wi mi jaabini gaynugol makko torade Allah subhanahu wa ta'ala jaabini Allah wi wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahu ma'hum rahmatan min indina wa dhikra li ulil albab ko perdur ko majbonirnoma kon foppo Allah artiri ɓeygure makko nen Allah arti wattani mo kadi wono muɗum kadi ɗum ɗo Allah ko waɗiri ɗum ko andintingol jomiraɓe haqqillaji ɓen enen artoɓe ɓawɓen ha ngal daro alquran on karmo koɓɓen ko maaki alquran bi umumi lafz la bi khususi sabab si sabu goɗɗum jippike ɗo ko alqur'ana ko ha ngal daro illa an yati ad-dalilu ala al-khususiyya idan se akanga sot sad son ari ka sot anbiya Allah jantiri mo don façon go Allah danti fi annabi ayyuba ka sot anbiya façon go ka soggi don annababe tampere lorra eno be torori Allah subhanahu wa ta'ala wallibe wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahim Allah janto fi ayyuba tumande o torino joma makko o wi joma an lorra mimilan o wiyala miminilan lorra o wi lorra mimilan annon Allah kan woni yurmeteɓen fop yurmelan ɗum jama on duwa joni to Allah subhanahu haqqiji makko ɗin toromo Allah subhanahu fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min durrin wa ataynahu ahlahu ma'ahum wa mithluhum ma'ahum Allah wi dhikra lil abidin ɗo ko lil abidin to ko li ulil albab holli wondema neɗɗo jooma haqqil ko rewo Allah subhanahu wa ta'ala o wi lil abidina ka anbiya o wi li ulil albab ka suwat saat goɗɗo wonta jooma haqqil o jonitali Allah subhanahu wa ta'ala haqqiji makko ɗi sen ari annabi Yunus waɗaɗo façon kaso mo goto waɗa kam sikka kadi watte ha ngal daro annabi Yunus buga e nder maayo lingi moɗimo o waali ka danka ley tay anda fi makko sina Allah subhanahu wa ta'ala annabajo Allah mo Allah neli mo Allah suɓi suuti neli e tagore o heɓi sugu o lorra o heɓi sugu nde tampere o heɓi sugu o goƴo kono sikkuɗa an mota ka ordinaire simple sikkude an a heɓata ɗum kono ko honno o noddirno fi an kadi yo andu si sigu ɗum ma goɗɗum ko wona ɗum heɓima ko honno noddirta Allah wa dhannuni إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله يجانتو وندي تو لينغي on go annabi Allah bay lingi modi mo Allah mo wondi to lingi tumande o yawno mo tikki wallahi tikkere annabi Yunus anen ko fi Allah on o tikkirno o noddu yimɓe makko ɓe sali jaɓude ko Allah nelirimo kon o monaniɓe ɓay ɓe jaɓali ko Allah kon kono o yalti Allah wiyali o yaltu tawi o duŋinanaka Allah nangirimo sabu ɗum ɗon sabu ɓay o yalti Allah duŋina tikken ɗo tikkuno ndelle ko fi Allah Allah wi fa dhanna an lan naqdira alayhi o sikki min ɓittinantamo ɓay ko annabajo o sikki min ɓittinantamo o buga ka nder ndiya lingi moɗi mo jooɗi ka dankali Allah wi fanada fi dhulumati o noddi ka niɓe ɗen tati niwre baaru on niwre jemma on niwre reedu lingi ngi ko jooɗi ka danka toon ka o woni ka nder reedu mo sikki goɗɗo ko soka oɗo so sokama nder reedu lingi mi sikkanori kaso ɓittungo ɓuri ngo kono ko nder ɗon o noddi Allah subhanahu wa ta'ala o wi la ilaha illa ant Allah ala reweteɗo e goonga dewal nafango lorrambaɗa sina antu subhanaka a laaɓi e toñugol hina an na ko min woni sabu ari ɗo a toñalan a bagakilan komi heɓi ɗo kon ko min faggitani ko ɗon subhana ay o laɗɗin Allah o sennimo
ni juɗɗo wayi juɗɗo ko laɓɓin Allah subhanahu kala ko heɓi o anda ko min hu ko sabu bakkatu makko no seydina ali maki noon ma nazala bala'un illa bi dambin wa ma rufi'a illa bi tawba o tori Allah subhanahu wa ta'ala ɗon o iriti subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin Allah ko min tooñi ko min jaggiti ko min acciti sharia ma ko min waɗi ko hana ko ɗum waɗi si jarri borɗalan ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala fastajabna lahu min jaabimo min nootimo wa najjaynahu min al-ghammi min dandimo ngoƴo e tampere e sonjamo woni e mo min dandimo min ittanimo ka woni ɗon wallahi hari goto andafi makko karmo goɓɓe maaki ɓay annabi yunusa waɗi o du'a on yalti ka karaho makko yalti ka reedu lingingi tuufi bahru on yalti ƴewi ka asamanu malaika ɓe nani konngol ngol kono ɓe anda ko hombo woli ngol ɓe anda honto ngol woola ɓe anda ko fiyon ɗum ngol wolira Allah noon no andi Allah subhanahu wi ilayhi yas'adu l-kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u konngol laaɓugol konngol laaɓata ko ha e kalimatu la ilaha illallah konngol laaɓata golle moƴƴe noon kadi townata ngol ƴawna ngol idan Allah jaabini alay fa najjaynahu min al-ghammi Allah watti hor ɗon wa kadhalika nunjil mu'minina kono yi kadi men dandita kala gomɗiɗo ha ngal dari sattende kala gomɗiɗo ko heɓi o rewri no annabi yunusa rewri ni men dandiramo men dandirni annabi yunusa ko ɗum si Allah wiyen ka ɗo ka anbiya Allah wiyen ka sort safati falawla annahu kana min almusabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun si o warrano ni o lutteno ko reedu lingingi ha ñande ngal dari enen kan hulɓini si o warrani tawi luttuni ha ngal daro en duwa yiltade taskoɗen alquran hulɓini de ñande o tun e goɗɗum ni ñande o ɗum e piiɗo e songo e ɗum ɗo ko honto taguɗo en o woni Allah ala ɗon Allah wi inelaɗo wa ida sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i ida da'an hey si ɓe landigama fiya wiwmiɗo ɗon mo noddilan tun kadi mi nototomo nelaɗo maki ñande goo nelaɗo e sahabaɓe no yawde jihadi sahabaɓe no kala ka ɓe ƴawi ko towiti ɓe sonka Allah kala ka ɓe jippi ɓe sonka Allah nelaɗo maki irba'u ala anfusikum indakum la tad'una asamma wala ghaiban innama tad'u inna alladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi nelaɗo maki yurme hoore mon to on sonku on mo won on torade na paho ko na kadi mo ala ɗo himo ɗon seede mum himo ɓaɗi goto mon ɓuri ko ndigi ɓaɗi kinum paɗal mum ngal walaqad khalaqna al insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah no ɓadima toro Allahu subhanahu wa ta'ala koni annabaɓe Allah ɓen torori Allah ndare annabi Zakariya o wonno dimaro mo ala ɓiɗɗo dimaro mo ala ɓiɗɗo yehi ha o taƴi par ce que hande kadi duuɓi ɗi o jogii ɗin balaga min al kibari itiya o yettike e nayewu ronkere ɓeygu makko woni dimaro aqima kono o heɓi gandal e ko o ne'ata kon nene Maryama mo nene Sarata kanko ne fa kaffalaha Zakariya kullama dakhala alayha Zakariya almihraba wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab mo ne'ude ɓayaw ala mo ñamminde o ala mo yarnude ɗum no arda tun jemma ñamɓe bimbi e kiki de façon nemaji sertuɗi ene Maryama konto ittuɗa ɗum woni ɗum kaka Allah iwri Allah no arse kala mo o faalano o faali on annabi Zakariya alayhi salatu wassalam wala nabina afdalu salatu tammu tasma o faami wondema jaka so o toriki Allah fi ɓiɗɗo o heɓa par ce que hari no ka wonki makko kombo lontotomo annabakum ko iwi ka kiiki makko o tori Allah subhanahu wa ta'ala hunalika da'a Zakariya rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a ko ɗon kisan o tori Allahu subhanahu wa ta'ala ɓay o faami jaka oɗo Allah ala ko wawata fi o fewndori ni so o tori ke tun Allah Allah jaabinanayme Allah wi hunalika allamun ko lil bu'd yani kana yastab'idu an yarzuqahu Allahu waladan fi hadha sin wala o andi wondema Allah wallaymo hari mo sikka o heɓata lanni o fe iduuɓi ɗin pellet kikalajo mo duuɓi 190 e jirramo duuɓi 90 ɓen jortaki ɗo ɓiɗɗo kono o faami ɗon Allah jakano way on tuma o tori Allah rabbi habli
Allah yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. On tuma o tori Allah subhanahu wa ta'ala Allah okkora ɓiɗɗo moƴƴo ko woni jaɓowo nanowo du'a hara en warrino noon hara ko ni warrunoɗen tan ni ɗum hara no yaltino e probléme. On tuma Allah wi honno فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كونوا أفالران نت الله أديرون إلين دوبيرون. كل ذلك سورة الأنبياء الله سبحانه وتعالى أوي وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين الذي فاستجبنا له وأصلحنا له زوجه. توريك الله في الله من جابنا من مؤيدني مبينغو مكو هاري أجيبينتا وانتي فيلو جيدرا وانتي فيلو تو أجيبنا جيدرا مدو بيجابان دجينا وانتي وفيلو تو أجيبنا الله وأصلحنا له زوجه سبو دعاء سبو أفيوتي الله الله أكرم الله والله الله سبحانه حقا علينا نصر المؤمنين. hino waɗɗi men wallugol gomɗinɓe Allah ɓe hino waɗɗi men. Iden so yiltiki alqur'ana on en taway raɓɓiɗinare men nden no waali e kene sa yii no wona huwondede no wona warre no a innata ko julɓe ɓe alqur'ana woni takko muɗum. ɓe balɗe mi heeɗi ka réseau sociaux gonɗona awa toroɗen noon Allah nen no tororɗe wo joni yo jaabinan e noon no jaabiniri wo joni. An a julɗo koni gollodirta e taguɗo ma o ɓantuɗo ngu kam mi woƴƴiti ndi leydi kam maapina o. Idan ma yiltoɗen ka qur'an ko ɗum addi nde deftere Allah ko ɗum addi o sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. Torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hawrni e sawaba yo Allah arsuko en faamugol deftere Allah nan e sunna nelaɗon. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam wa baraka. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala himo yiɗi jiyaɓe makko ɓen himo nemina jiyaɓe makko ɓen o yiɗa kadi ko jiyaɓe ɓen soñjoto kon himo wallini laawi ɗin kadi fof wata en soñjo fii si tawi satti ya toro Allah o jaabina ko taw ɗa marno rasid ɗa marno unité ji ɗi marɗa neɗɗo natuma satti on tuma o fewtay Allah tuma satti o ko taw wara neɗɗo no wondi e Allah on daiman e abadan satti o newi o. nelaɗo sa sallam ɓe maaki hadith mo Abu Hurayra filli man sarrahu an yastajiba Allahu lahu inda ash-shada'id falyukthir min ad-du'a fi ar-rakha. kala on faalaɗo yo Allah jaabinanmo sanga o sattira yo ɗuɗɗin toragol Allah ko wiyete ko dewal fewno newanimo wona hara ko tuma satti wo o andita Allah fewno newinde mo yejjidi kon mbo wiyete Allah. ko ɗum waɗi ndaare ɗi isaji annabaɓe fof sen ndaari ko annabi Zakariya Allah subhanahu wa ta'ala wi wa Zakariya id nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa aslahna lahu zawja. Allah subhanahu wa ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahba wa kanu lana khashi'in. ado ɗum hari kanko annabi Zakariya e ɓeygu makko heɓe dewal hari ɓe rewde Allah ado ɓe maapade fiyo Allah walluɓe goɗɗum hari kamɓe Allah heɓe wondi. ko ɗum waɗi ka suratu Al Imran Allah wi ɓay o gayni du'a on Allah jaabinimo wi fanadatul malaikatu huwa qa'imun yusalli fil mihrab. fewno malaika ɓen ari weltingol mo wondema Allah jaabini du'a on hari mo rewde Allah ɓe taw mo rewde Allahu subhanahu wa ta'ala. wona tuma maapiɗa o fewta Allah sanga newi a yejjidi ko mbo wiyete Allah a tefa a ƴeewa haqqeji Allah ɗi hiɗa wadde ko faalaɗa no faaliraɗa si Allah noon addoye jarrabuye on tuma noon wiya e awa Allah mi maapike walla noon. nelaɗo sa sallam ɓe maaki ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidu tujahaka ta'arraf ala Allah fi raha
ya'rifuka fi shidda. Reenu Allahu on Allah reene ay reenu mo fewno ne wanima, reenu mo fewno wonɗa suka o reene sanga nawyuɗa, reenu mo fewno marɗa o reene fewno ɓilliɗa, reenu mo fewno wurɗa o reene fewno mayɗa, reenu mo o reene. ta'arraf Allah fi raha, andi to Allah ka newi ɗon. Ndari hadith nela ɗon o hadith e oɗo hadith, man sarrahu an yastajiba Allahu lahu inda shada'id falyukthir min ad-du'a fi raha. ɗon e maki ta'arraf Allah fi raha ya'rifuka fi shidda. yanko wonu nde o Allah da'iman abadan. hande kadi si sattende ari a wi'e tun Allah komi jiyaɗo ma, hiɗa andi komi maccuɗo ma, hiɗa andi miɗo wadde ko wi'uɗa kon. Allah ala wallo walan sina Allah mi torke ma wallan. ari hadith nasalma ɓe maki inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min abdihi an yarfa'a yadahi ilayhi fayaruddahu sifran. Allah taguɗo on ko wuruɗo ko herso nokku go rahimun karimun ko yurmeteɗo tedduɗo. Allah no hersa jiyaɗo makko, ay jiyaɗo goy no hersa mo nde jiyaɗo manta joɗe natuma satti o fewn ado ɗum haɗi ko a jiyaɗo Allah. ay kono waskur abdana ayyuba, nogo waskur abdana dawuda. ay kaddabat qablahum qawmu nuhin fakaddabu abdana wa kalu majnun wasdujir fada'a rabbahu. ay kana abdan falamma ja'at ash-shidda da'a rabbahu fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir alayhi fatahna abwaba as-sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyuna faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir. Allah façon no lettirno julɗo si o famodiri e Allah ala lorro o fewte tun taguɗo mon o habbo Allah itte. ndare yimɓe nuhu ɓen Allah ko lettiri ɓe ko ndiyan ka asamanu e ka leydi o pulliti. annabi nuhu no ɗa ɓe yooli. idan an toro tun Allah ca yo taw tun hiɗa famodiri e Allah, wona sanga satti o bruwi ko ɗum waɗi yimɓeɓe ko humodiri e taguɗo on. si a humodiri e taguɗo on kan haray gasi, si ɗum woopi hare no hulɓini. idan fala budde yimɓeɓe ɓe watta hakkil, ɓe yilto e taguɗo, ɓe deeƴu ɓe yilto e taguɗo on. Allah ala ko wawata, ala no o wawira. kono si en daari joni du'a no waɗede, kono kono du'aji ɗi wona warrede. fala budda on tigi yilto e nelaɗo sallallah alih w sallam, ko ɗum Allah addiri nelaɗo kadi. ko ɗen faala wadde du'a ko honno nelaɗo yamiri yo ɗum warre. kono ko humbo woni tefude nokkel goo sa woli ɓe piyete taw wala men ɗum fewdo o sa'i ɗon. andale wona ɗo torede on, kon ɗon Allah o wona ɗo torede, ko andi kon no jaabinirɗa. mo nelaɗo mo neli on ko yottini e men, se wi en tefata ko o waɗi en hulɓini, ma yiltoɗen ka deftere Allah, ma yiltoɗen ka sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. fiyo Allah subhanahu wa ta'ala jaabinan en du'a. si Allah jaabinani en du'a haray gasi, si Allah dandu si du'a men jaabaki haray boni. eɗen andi na wurugol ɗo tano heɓde ko ñaama e ko yarana ɗum woni charti, ko heɓugol tawa no woniri no Allah faalira non. to ɗum himɓe julɗo est ce que kono Allah faalira non mi wuurini. donc en yiltiki e ɗi qissaji ɗe annabaɓe en tawa ko no woniri. ɓe fof maɓɓe ɓe wonno hiɓe ñiiɓi, ɓe wonno hiɓe tabiti ado sattede arde. hande kadi ɓe wallinori ɗum ɗon Allah subhanahu wa walliɓe. ko ɗum waɗi attawassulu thalatha, attawassulu mashru. fiya toro Allah ko piiji tati rewrata. kala sa yalti ɗin piiji ɗon tati haray hande kadi koye shirku ma biidi a wonɗa. gogo attawassul ilallah bi asma'il husna, torgol Allah inɗe makko labaɗe ɗen ɗe o jippini ɗen ka alqur'ana o yewti en fi mum, nelaɗo en yewti en fi Allah subhanahu wa ta'ala. walillahi l asma'ul husna fad'uhu biha inna lillahi 99 asman 100 illa wahida fad'uhu biha. waɗen inɗe ɗon Allah torote taw. hada huwa tawassulu l awwal wal a'zam, no ɓuri mawde kala ko fewndi Allah no mari inɗe torramo ɗen inɗe ɗon. ƴetta inde hawronide ko Allah faala ko torra ko alda e adadu. ndara kono nelaɗo warruno warrano. si ɗum feƴƴi golleji ma moƴƴini ko ɗum neɗɗo no duwa marde golle moƴƴe, neɗɗo no duwa marde golle moƴƴe. golleji ma moƴƴi ɗi wonɗa waɗude ɗin kene e gundo, farillaji ɗin ko kene
sunnaji ɗi ko gundo e moƴƴireji goo ko gundo yo taw hara hiɗa mari gollal ngal annduɗa si gaɗi tun ngal ɗo sa ɗaɓɓiri ngal Allah Allah jaɓay nelaɗo sama e Bilali ko jooɗino nelaɗo makani Bilal konno adorɗa lan ka aljanna nelaɗo Bilal wiwan honno ni mi nani to teppe maɗen ka aljanna Bilal wi nelaɗo mi andami ɗo gollal ngal mi jorti Allah yaafora e langal ɓuri heddiɗen fof sina hande salligi am bonal sina mi salligoto hande mi salliga sina mi juula e darɗiɗi hada arja amalin indahu ma huwa arja amal indak an kadi ko gollal hongal ɓurɗa jortorde hande si a hawri e Allah ngal ɗo Allah yafortoma ngal si a heeɓi sattede a ɓaddoye ngal ɗo Allah subahana taala ay fala budde ene kun laka rasid harɗa mari goɗɗum wonnoɗa wadde ko taw ɓaddo Allah subahana taala se dari ashabul ghar qissa on ka sahih Bukhari ɓe tato arnoɓe ka fammere hayre iwi ko asaman ubbi ɓe toon ko golleji maɓɓe moƴƴiɗi ɓe wonnogol de ara na nden ñande ko ɗin ɓe ɓadori Allah na nden ñande ɗi sinca na nden ñande ɗi waɗa hari ɗi wooda ko ɗin ɓe ɓadori Allahu subhanahu wa taala idan fala budde taw hiɗa mari golle moƴƴe ɗe tawata Allah no yarli hiɗa laɓɓini Allah e mum pos hiɗa ñentine nelaɗo ko timmi ɗen ɗon hiɗa mari ɗe ɗon ñande waɗi pensan ko ɗenɗa ɓadude Allah subhanahu awa Allah miɗo wanno hunde kaari si a andi ko fima mi waɗi ɗum ɗo heɓilan dandan wallan faabolan Allah subhanahu taala walle Allah ko moƴƴo waddi o ɗon du'au rajulin salihin hayyin qadirin mawjud du'au rajulin salihin hayyin qadirin mawjud bi 5 shurut du'a ara tawa neɗɗo fewuɗo ha ɓoyniɗo dey fewuɗo mo feeñi e mum kene kulol Allah e dewal e ñentingol nelaɗo e rentagol e haqqiji tagore nden ñamata ko harmi ko ɗum feeñamma o mankata waɓude ko ɗum feeñamma ko feeñamma e makko kon ko moƴƴere ɗon rajulun salim hara ko wonɗa mo torade kon kadi himo waawi himo gayna Allah no jonni mo ɓudura mum qadirin himo wuuri hayyin himo ɗon haadirin aranamo ala ɗo himo ɗon sudoniri kaari miɗo torima du'a neaɗo maki du'a al akh li akhihi ala dhahri al ghaibi mustajab Allah subhanahu wi rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina ɗum ɗo noon holli ya eto wonda yimɓe moƴƴuɓe ɓen hara wondali yimɓe bonɓe ɓen eto wonda yimɓe moƴƴuɓe ɓen eto jahatuɗa yimɓe moƴƴuɓe ɓen eto tawata ko yimɓe moƴƴuɓe ɓen wonɗa huwodirde tawa si a sattirama si a goɗɗum kala ko heɓuma ko yimɓe moƴƴuɓe ɓen arta faabo kama tawa ñande kadi timmuɗa ko ɓen ɗon kadi fewjata fima Allah subhanahu wi wa tawaffana mal abrar idan si ɗiɗo tati woni attawassulu mashru kala ko wana ɗiɗo no torora ko imma bid'a imma shirku kala ko wana ɗiɗo no torora o harana ɗiɗo tati ko imma bid'a imma shirku ko ɗum waɗi ara watte hakkille neɗɗo yo himme est ce que Allah weltike na yo himme tun a waɗi est ce que koko waɗɗa Allah weltori en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah hawrinin e sawaba e ko yiɗo yarli yo Allah ittan e ɗi albala uji yo Allah arsiken yiltagol ka makko no hana yiltorede noon allahumma laka alhamdu kullu wa laka alshukru kullu laka alhamdu hatta tarda wa laka alhamdu idha radit wa laka alhamdu ba'da ar-rida ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإياك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكافرين ملحق اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأن معهم يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين إنهم لا يعجزونك يا قوي يا جبار يا متين اللهم قل لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار في هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار في هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا
اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا وكفر عنا سيئاتنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم نحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب من عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا استووا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
وجنا الله سمع الله لمن حمده الله 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 الله